Ngadu ke porman step jong ke arpoi terik rempang arjar arpun rio ke badai ke sengi bentap dan buram ya ke basa Dr. Ricky AJ Singkon MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ublah klat nok kendet ha ke janmit jong khat khandai terik rempang arjar arpun rio ha H Gordon Robert Hospital Shillong hadin ke jing sitam ke balap kensan ya u ha ke por bo yelek kai football ha maulai mauyong kipat ba kila hiar se yeng sa jong u Hanong Stair ban lek ai Khublei Khatduh yau te noyalam. Kadi ke jingwan ki paj ba ka long ru ringkat ki Ummat bat ki Suryam Pait-Dohnud namar ke jingdo no yau Dr. Ricky ublan nyau bo de noyalam san hima ubos ngoret bat unoyalap unong hikai ubos syapting yau blei bat scam pat ke jingej. Ya ka basa Dr. Ricky lawan kit Hanong Stair ha ka no pai sngi jong ka arpau terik rumpang arjar arpun rio ha ka ba ki nong song snong gila pediang da ka jingyam thang bat ke jing sngo bam la ngej bola klat not naki. Hakani ke sengi shwa bandra on tap ya kamet basa Dr. Ricky kandan ke jingle nyam jingle rukom hamadan ICAR hakaba ke jingpen krek kadang yat chat. Kaba Khatduh jong i Kira kepada di baca di bulan sebelum, tapi sama balik noru sate Syamadan football yang ke ICAR ada cakap kolongin lah pada service. Habatin, pej bahaki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya